Kasang FKJGP mentaka sengi ke arpunya tarik unaitong arajar arpulai ke lelip punya kendu yang Chief Executive Member jaga KHDC ubah penyak sing CM. Kini kajing lelip kendu jaga seng yang CM kalong halor man ai kajing ya trailang ya kajing tu jaga desek konsel man pengklanjuk su ya ki an ya ki kendon jaga senong kena menyana ya kajing wan ketap jaga menderi. Kewipat kamat ke bakaseng kelekran buat CM kalong ba amde su man ai trading lesson ya ki barjala makanikan khanglat ya ki bakin kini ya ka khai ka pateng yang kita jelas kita dah nampak kan dikari kasih buat jentia. Badan di uliat tu, bakasang ke ai kerja trilang, akan dikabentar buat UCM, kenapa kalau kerjanya dah jaga jangan dong ketep jaga menderi. Ini kan jangan peluk dong kalau kerja UCM pakai dia mak tu bapak tu jadi dia keren. Kerja banyak kedua kerja ni nak kalian dong ke seng, ya ki UCM berkunjung ya ki TM dong ke HDC. Mana entah kalau halor ke bentar ke bangi I ba kadang kecing lima kilak patai bor ba nak kalian juga ni ka isi ke bentar juga KCC bidang kecing temu ban pelan ni kita ki an ba kita personal ban te lakam ya kecing wan jong ki beri pada ba sakin ki senang kita ba jongi tengok so ba di kamron jongi beseng ban wan banyak kendu ya ki UCM berkunjung ya ki IM juga ni ka isi banyak juga saat tindiam nama ngi ba hỏi là ta hiện cơn mình ta là ta cái đủ ka chính thu và hoàn lại ai mình tên là cầm năm ta cái chính tha trong cái đi của cái gì mà thành đồng cầm như cái nhà san và mình ăn cái san thì nó cái lên cái xanh anh có por là yêu mình snow mình bảo chỉ em mà kỳ em cho kỹ đấy cái chính thu của trong kỳ và cái nhà chắc mắt hello mình tên là cầm ya cái chính phải snow trong cái video đã kawin cái jala trên cái jala cái này thì nó mang snow ba bên ini di simkai kan ni nomor itu ba lada kum kerja dia ni lasa men defeat haka pusing sak men defeat politically oh kinawai te kamut ka kedi kejengma ka ba apa ini kerja dia nomor hadu bentam empat don kata an ka baklan batte lakam ya gibri bawan ba nomor kejeng skokya ka jeng kalong ba hadu bentam ne teng gibri bedawan tang sisi asing sitio atio sibnai arbanai ka ayo benru pok thop kata thup jong kadika elektrol mo ya ka ba kinyo at kala ban jit ke nomor man kumbagi imentahi po iskasel sete don kumba sason tali ki konsumensi ke ba la ima ba yang kum kerja kan dia nomor beliau kila abun pernah teknologi jajan beliau ki bayadan mata kan jit ya ki nomor man ki jong ni dia tak kata hui kalau bangi sokyan bangi ngit scam lara de sisa kata kam jing simkya jong ka diskonsel nama kisnong kita pihak ke jipet jong ki dengan ngit scam ba kanyada sibu yang kum kerja kan dia kita kata orang bang kalau nilong concern ba lara ni syak fit full kali kita nomor kelakut ini nomor 6 dan syuk kita ki nomor kemat ke jong ni menurut berkeren nam ta ka bah kamet jong ki porok persna mu jong ni nen ta ka bah kamet jong kerja dia nama beliau yaki la penjabat ke kerja kan dia sakabar ni ong politically lang economically ladang syak defeat hakayok kakot kum kerja dia ru kadang kejema kita kadang ikran bakum nak kalian kaseng nadu ba aseng ya kaseng hi ka simkia habadi ba kalian kini ka jing issue trading license jong ka diskonsel ba pera ni ke jala ka jing di kumju mentar ni ban biang ya CM ba kalau kumum no om de ban alak show ban issue ni sen ba ki bathamai ya ki jaj ban riu pada war nomor riu ka ni ka defeat ya kata ka spirit jong ka ni ka KCC ba kumju ya ketika trade by non travel acts mo dia kata dah ni pintu biang eu nomor ba bun man ta kena kasi ke jongi kiba kim kemi anti su akam sarkar ni kita ngiat dak kita wat la kum ban seng kam lo jong ribun sien ni i ba kisah ban remno ka jutmu ke jongki dai nak kadau ba kini bri go wan ba ki yo sok ya kata ding lasen ke jongki komod bri go jongi kena sama jongi ke demla pan kompi ba ki di kemju ru ikran sepang ka di sosial mo ke emlang salang kumbang ipek kata kaman lagi senong kita ngi i babun kita nak samla jangi ila ngam ka jingsni jong drox kita ni tentu ya ka KSDC ba lingba ka bo ka jongka kan ongi kita masno ba kisna ki an ki kanun ka paka balak mante lakam ni kun samla ka jongi ke jingrung jingni patha ju bai ki brio na wei na ka wei jaka chu jaka na thai kani ka nyarap dia takat dia hello klik likely ki norem ni wan banyak kendu ya usia berkunjung ni PM jongka
Saya kita kerja lagi ni kalau pesan pada dia kena kerja semua berkait lah kami bagi jengon tetap yang boleh kita kepada bang. Kami tak boleh ikan hapur. Kibobon kini kibobat kini ki kam ni kita kerang dan penyak senang. Ini dah je. Di lara kajing kia di long yang di long di baklan. Kebun kasinong katau kalau baklan. Deh. Di lara kadang ka an ke baklan, hamanlah kasinong katau di jongi. Dia kebun ya ke kata ka ni kung kejak nuri mun kan ke. Dia kejembut bangi ai ka long ban nakaleng ke SDC. Kadi ban wat kita kelap nanti kat kum ke bor jong ka ba penkong. Mo kum ke British Inchar Constitution of India. Bakum no bakini kita bak baru ban regulate ikan basno. Hado kepada paperwork pat kibun KKA kapa nila ai ka suggestion saka KSDC baki kila singap ni yang iru pat makiru kidan lah kajong-kajong kita kijing temu kijing mut kajong ki pat yang ka draft kita orang ba dakil adam kin sa ai yang iru banyak peklang nam ta kata kai kepala banlong baki di bawah banlong yang ni kuat ban tentu bat ai mesti ke sponsor ya ki yo CM makum ju ki em in charge lagi entah apa kira pakai pusat ke dia kamp Boleh buat kena kemudian politik ni. Ini ibarat kuar election borok kita kisah dulu mereka kita national party. Itu koran ni kata dia nak buat benda benda banyak ni kita kan benda. Kita itu semua semua buat buat kebabon ini benda benda itu ni nak mana. Kita lagi buat bantu dong buat nak tak buat something non baju sosial kita di isu benda benda. Em kata ngau itu ngau ki nomor paling itu kalau ni suatu ka kenom lo ki orang tinang we circumstances compel mo. Kemudian mentah lada itu kandidat one akan urus konstitusi. Hoi tentang Ukraine jadi Rio tentang Ukraine jadi Rio utiang. Bahkan jadi Rio itu semua job yang bahkan ka vote bank maka spirit kepada musim jadi Rio. Dari Ukraine dan ki politician pakai Ukraine sepang jadi Rio maka situ tangsikan kita sepang jadi Rio Indo vote bank. Jadi kata long apa politik tu politician zaman long kami ini berkenaan bisa kita long Kebenaran kebenaran kami kan orang ribun sih ni di bawah pak job election di long mak ya kata ini dan kamu di hok yang abangan kontrol itu retang maki izin kontrol itu semua bahan itu semua yang dibagi kawan kawan sanjis nasi dari kumpul kau mentah kalau ma bunsin diberi kebenaran idri ijadan rio hak ijaka pula bun pelajaran kalau semjini lagi lo astang dah kadang kerja apa yang pelajaran thì cầm suku cái solid bagi libut ini lu kandidat kan long ba nak kajak beliau jong ini lah pan mi tak bagi beliau job berfungsi thì kata kalau ba hoi boros kata ka long komien ini su pan ong ban yang ai la su kanang kieu phải jadi kan wat kelap nanti no penyar jadi jembun jong ini ki kelajak berfungsi